Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rahmat Agung Channel. Mantap! Assalamualaikum, selamat sore. Berjumpa kembali di Rahmat Agung Channel nih. Ini udah anak kecil lagi main di pinggir kali. Wah, rebutan teman-teman tuh. Udah ya, abang masih kegedean. Ntar dibenerin dulu Maya. Oh, sana tuh boy. Ini lama masuk. Wah, rasanya masuk lagi nih. Balik 2.000. Dia capek. Oh, gantian. Nah ya, dia masuk. Iya, kita ondel-ondel nih teman-temannya. Muter dong, joget dong, joget. Nah, tuh, ayo joget. Ah, sebentar. Nah, joget. Joget gimana ngibingnya? Terima kasih teman-teman.